Nimesikia makofi ya watu walio hai. Bado masaa machache sana tuvue yale magamba ya kale, yale yaliyokuwa wataki na kufunga kwa mwaka 2025. Tuvae vazi jingine lenye kazi na utisho usiokuwa wa kawaida, ambaye adui na wachawi na waganga na kila roho zinukazo hazipati nafasi ya maisha yako. Kitabu cha Yohana umesoma, tumicho Mungu, furaha yako hakuna mtu atakayeizuia, itakuwa ya moja kwa moja. Labda wewe uizuie kwa uzembe kwa kuzishika sheria na kanuni za Mungu. Ukitaka furaha yako itimie, unajua walio wa Mungu sio kwamba wana changamoto, lakini ile furaha ni Mungu anaiweka, anakuonyesha njia, anakupa faraja, anakutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama hauna Mungu, ukipata changamoto kidogo, unaacha imani, unaacha kusali, unaacha kanisa. Hapa hakuna kuacha mtu. Wewe ukiona tu wakina Mwaminja wenyewe wazeeki, wakina Ujira wenyewe wako vile vile, sisi wenyewe tuko vile vile, tunaanza kumtumikia Mungu.